大家平安，Jawa tuswa kajam-jaman nama kajanana sulivat. Saka tutswa kajam-jaman auroja supui na kaino semas. Ima zaitwa tau cikere ni matai. Ima zaitwa bijwa surajan. Ima zaitwa tapuru katu lima karan paju sapuru katu shiva karan. 马太福音7章15节到29节。Ki papolingavu tuazwa lavsavsa a ro palaya layang. No manches I janmon ai vavavan na kiparo shiji. Lakwa ai varong na maya tua na remenekut a watu a maka semer. Uri pitwa vanga lemon nyamaju a kemelanto na makuda no cawan aki tena kiputu kemasitwa lalede aki tena aki ichijiku kemasitwa lasara na maya tazua nangoan nangwa kasyu venangal toa nangwangwa nakuya kasyu venangal toa nakuya nangwa kasyu inika makaya venangal toa nakuya nakuya kasyu inika makaya venangal toa nangwangwa azwa kasyu inika venangal toa nangwangwa ki valisi penolat sa buluan pasatoa sapui manasika uri pitwa kinudamu nia maju kemelantu lavsa aru palaya layang tia maju marerai tisunania marerai azwa ayaya tanoken caw Jamaju inika manu uri sematwa pinadavakan noa semas I tarivava wa mapolat. Amin nazwa na pasusu toa kinemeneman ni kama I tarivava no uri semazwa. Tazwa nga adau ki turuvu ivu tanoken marairai. Tisunania marairai. Aku matu na pakatoa so ngada namen temau cikere toa kai no semas aku matu na pakatoa so ngada namen vinirat toa akuma aku matu na pakatoa so ngada namen ki pusensengan kiliau toa cinimasan kinudan uri ayaya Lakwa tuazwa inika kena na kemelana ngata tanomong timona sepasari-sario sau vaiku itanuaken kiku ayain anga jamaju manasika naramanda timanga taichua kukai sa pasusu maru mavananga azwa puuru caw semanuma api tevavau toa dirapat saka ka emujal saka temeleb sa vali sa papapadesi azwa wuma inika maipu ayatwa azwa pairad pinivavau toa dirapal au anaramanda timanga taisua kukai saka inika pasusu maru mavananga azwa manguru caw ana seman uma I api vudas ka mujal saka temeleb sa vali sa papadesi azwa uma maipu awazwa kinaipuan serapa ya ravas ayati Yesu
拜噶马嘎到七个人啊，的耶稣带去啊该，撒玛利亚拉瓦萨抓nama epu-epu cau-cau tua jua sini turu ni maju ayat tua turu ni maju kata garangan ini kan namaya tua sini turu na jua i kaya maju papu susuan tua kakudan ai chu kai no cuma sini wi chiki ma在tua马太福音的7章15节到29节。读出个zaman sini putarwan dan nujen 生命的实践力呀，生命的实践力，在网络时代，资讯的连结让人能快速搜寻、阅读网络世界里的海量资讯。然而，在资讯爆炸的网络世界，我们必须留意，观看资讯并不等于拥有知识。因为有许多造假的讯息到处流窜，若未经分辨就听信，恐怕会成为网络渔民。千万要小心，别让自己和虚拟世界过度连结，却断了与上帝、与人、与万物的连结。虚拟世界和表面装假的信仰外衣都无法叫人得救进天国。真正使人有生命、有根基的得救之道，是听见主的话并乐意实行，不单口说，也用生命见证。正如主耶稣所说，只有实行我天父旨意的，才能进去。喜那亚都说个jaman巴嘎达生命的实践力，喜那亚讲经呢，把什么让Saka tu suaka zaman aruja kinum asini pa kinum tanu jem， 我生命真实的状态如何？我生命真实的状态如何？喜那亚sini pa kinum tanu jem saka la kinana kinumanam agamalu tua mana sini pa da juga tinua cema tu suaka zaman saka ka inuli。主啊，你期待我的生命是有根有基。如建立在磐石上，能经得起风吹雨打。求你使我的信仰坚若磐石，引导我明白你的旨意，并努力实践你的话，来荣耀你的名。奉主名求，阿们。Mali-mali tu suaka jam-jaman nama katina na misura selang sumupu kilaroy to kai no ceman latina na pasusu saca pivarungi sakana makai tinana kipaki to mana 生命的实践力ayakana pasamarau latina na suliva tu saca kini adawan 大家平安。